ngala ko ruang ke tiang ke sangdar ke war gwana dia le tiat sento sai lat mali indial nganta ke question me ko ti nan dong ye je ta ke video me je me a post video moram ye post dia we je ke clubhouse lakin ngan ke ti kon ne ne dia agor ke social media shene ne agor wana me ai radio ke different kana jen video nanin men je ana minan me shane no me post ko yet ye go ne ngare wudi de alun ki mata garan mata information mu ga madailan nga ana ko je cherma different kaminan ku yana ba de la banyo confirm no wudi kalun lakin why I charge ne I charge ba wul nan code bana analysis ki ba analysis ba gular ki no ne ki mi lot kai kan ne tina ngai ne ke ano kuma hiyo kuma mala na justice ko ngana dial kon kan ngana nuara dial ti kon waya charge mai ya je na dial rudi dial ngana nu da ramadon dong da wala ram kel ke ne ro ka I believe the ran ka queen ya queen ga so min tin tin ne ti ne alaw je si ti ke kuma ma de janga jangong ne je a pressure na la kam je a international community ko ba wudi ba onen bina ro ga wudi antam yi ku bera ga policy ko wudi de a charge kan aba nan court mi lo da wodi lo de no wajen wudi til rambi nyo bin me bina ba jogo reje ke ti rambi na nyo mo pressure rambi na mo pressure international community ba jo kan e hirama ya charge luko tele tino rame a charge ba nen kon ba ga nan court bi procedure ne ga ba galar ke ta ga process ko ba nan court tile we ko dere nen mo jen nanin min chalar ken no mon planning na lat ken no lakin ngai ne jen o tile court ka so Sudan madaran kum nan gwa tele je kum court na court jana ga lu ka court kum ga lu tile court ma de justice ma de deliver mo wa la de ken pu lakin ngan I believe sha bi la de ken wudi sha bi nan ko de ken ba la ne wono bi me no chi da mananin minani chi bi so je ko de la politician ana ababen ko wona mo ne ko de gul nan tin di kan ko e dun kuma aramata tin ne jam jen aramata gul kum ne ngwa en ko justice ngam de deliver me ko ele go yen wora justice de deliver jen der le ngote ke ko ngai ne ya wurdi kana ngar ko na yen ke le ke til me ala de ken but ko wona ne kuma kwanye jen ramnan mo justice ramnan im de na kuma ko kwanye ne jen shaka elect ana ko mi yale wona ne baran kwanye ko sometimes now ko elect bina vote chan bila ran justice lakini ngunan kwanye ne kan ji kuma weje der wa against me ala da kuma ramu gorgo kuma ko ne ba mu re kan de weje der ulun mun ko agui I don't think so be justice be deliver wurnana but the tactics mo ko stop ne di kon ko kuma ko mo pressure kan mo mo ngaye no mi to wi de ja de manan ko de kan go court nan here confident court madera nang sin mo kelin de nyone le die no but yen nur community bi ay ko ita de ko ngane ti kon tin ya fari yin bang cha yen go te me ale le gen yan go kan wora ke yan go ken te against milat ke kuma so mu wa ya dila tem kan wonan ga court kan ngai ne je wo tile justice ba deliver gan ngai je wo yen wora la ras ko junu maton tamme biya kai ne kai ne wudi de ba free ko ne ma ya wa ba nan ko da kiem ngan di kon ba ga tile wurma lon ge la di tile wurma lon ge ge ro yen ne ya action ya nan ko ke ne ba ga lon mark my word
unity kon masil action mananke a new community ke party dia nani teke what is yang war chi adam ni lo nyake ladi ko sile justice magwa mataka South Sudan madadili tile an code magwa ke tile lawyer magwa madad justice madad deliver tele idan matwa South Sudan ne di yal kon ga ji kuma ndi yal akele me nyone let kon no action mabalu ne to ne bielan ni yin new community ke bielan ni yin yene kon tega party kale ke mo kele be nyone le die no so ne re kon tin ja lele ye wudi de free ka free wudi ja ku nyone cha ya kula no ya cha za to ne xiang la tega house arrest lor bang ka charge lao ka ja go te ka we te me je me le to me ya ku we ne ya cha go te ne na ne de no go ni mata ya ram kwa charge president point en kir point ki ni ram de charge na wuri yar bol mele na wuri yar garo mind ko ne yin kan ngandi de charge wundi ko na taban de angai na de we charge na me ti me len na wuri yar pot kang na wa charge wa yang le le gen wo de la de bia ku jen lo de ma met ke ye wudi de ba nang ko de ba luin tele no tactic mo kwa push ne ko ni la mo pressure kwa push ne ga jo chan char bi nyo rai nyo ko mu wi ben ba jo ra ma ya charge chi ai bi nyo nin a jen kelin gore ken no ba kip ne kan wono bas